السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجہ ما گلاشی ما یک کسی بلوچی صوت و زیروں کے وشدھان و وشتوار وجہ سبزر سالگی یک چکے زندگی وانے و گشندہ میر بلوچ خان ہیں. میر بلوچ خان کے سیاری منیو استاد سبزر سالگی یکتی میتگتن آئیے ہوتی وشتواری سببا ہر جاؤ ہر کونڈان نام کٹ تک مارا در کسانی واد پاساں اس سمان صد کمی حلقہ یک انکیاسے مزن و وشتواری ذکاری ہست. ماچا بازی مردمان دپا ہمیش کتگت کے سزل نامی وشتوار وشدھان مردی ہست کہ آج می میتگو حلقو میتگاں تعلق داری. کدی کدی ریڈیو پاکستان کوٹے اسٹیشنہ آئی اے وشی صوت می گوشن کپنت. یک من نازینا مہرکا من چنڈینا مہرکا. دو کلندر لالنت برزہ بالنت. سے تی نازرکی لنٹانی بچکندگی ماروٹان. چار ما پیشا نبوتا چشین درگنو کے درگنو کے. پنچ ما نلوٹن نو مہرنگ تی محبتاں. اس وقت مدام چا ریڈیو اسٹیشن تاران بوتند میں کماشا مارا گوشت ہمیں سزل توارینت ہمیں وشتوار مرد چمی حلقہ تعلق دارید. ایواد میں عمر 6 یا 7 سال کچو کساست. اے عمر ما نزان کہ زیمول چیئے او سرزر سامگی بلوچی گشندے کجام ہندو جا سرند. واد دیما جنزانت کہ یک روچی اناگتا می حلقہ یک عروسی ساز و زیمل دیوانی بود. ہمیں عروسی دیوان گشندہ سبزر سامگیت نو من مور رسید توتی حلقے ہمیں شکر گفتار و بلبل حلان گشندہ اللہ مد گندان. ہمیں عروسی دیوان حلقے یک مزن پٹیا دارگ بود. کمی پٹیا ماچو حلقے ایندگے زاگانی وڑا ودار آتے ہیں کہ سبزلے ہمیں ساز زیملی دیوان کدی برگیج بیت. ایمی زند اولی ساز زیملی دیوان او سبزر سامگی گندگے اولی وادو پاسپنت بلکہ وشی اے گپیگت کہ من سبزلہ بگندام پرچہ کہ آئی یہ صوت من چہ ریڈیو اشکتگتم بل جندو ہجبر ندیشتگت و پدا سبزل سیانی ہم چمی حلقو میتگانت ہمیں حاطرہ ماں پا آئی گندگا دیدار سک خودو کو بے تاہیر تھا.
شپ وعدہ اور اسی ساتھ زیمری دیوان سخت دیراں بنا بود ما تا شپ 12 انتظار کرد که دیوان بندات بھی تو بلے انگت دیوان بیما روانت آخر شپ 12 زیمری دیوان بندات بود واب منی چمانی سرا اسی دستانہ ایر مشگایت بلے میں ہوتی چمانا تسلا داد کہ دنیگت شمارا واب کبھی نہیں پرچے کی تنیگت میں فضل ندیشتا دیر نگوست تاکہ ساز زیمری دیوان ہے زیمر کاراں اسی ساز بندہ تا کورتن تو دیما یک برزیں مائی کے منڈی بو تو چندی منٹ پد یک سس چکی مردی آت ہمیں مائی کے دیما اشتاد پا آئی آترا دیوان نشتگی مانوک چھاپ جات مارا ہمیں گوشک بود 17 سالگی ہمیں مردیں دیر نگوست کہ وچی دوئیں دستا گوشانی بورتن تو زیرو کے الہانی کرتو دیوان چاریں کنڈاں چاپانی کوکار توار رفتند موتی ہمیں در کسانی روچاں سبزل دیوان سوتو زیراں تو روکانی گوشدارگا اتکا گتن سبزل ہمیں دیوانا سک گلو شنودتند ما ہم برائیں شپا تا صوبہ نشتانو سبزل ہمیں میپلا وتی بالا دو وشنود کرد چمے روچان پد نو ما سرپد بودیں 17 سالگی یک ہنچی گوشندے کہ ایشی زندہ ہمک تک پاناتا چتالو دارو کے مردم دوست دارند ای سبزل اونی زیمر دیوانت کہ ما آئرہ دین پدیمی دیستو پدا واد سرمی حلق میتگاں ایوری آروسی دیوان بوتن کہ آئین گوشندہ 17 سالگیت اور ما نو 17 سالگیا جوان آشنا بوتیں تو ای سرپد بوتیں کہ سبزل می حلق ہزار نازو توتیرہانی گوشندہ وشتواری پدا عید واداں سبزل وتی حلقہ پا عید گوازینگا اتکگت ما کسانی روچاں عید نماز وانگ حاضر وتی حلق مزنی عیدگاہ شتگتاں سبزل ہم عید نماز وانگ حاضرہ ہمیں عیدگاہ اتکگت عید نماز وانگ پد ما سبزل دیس گو مالوکا حق پہلی کنگائند سبزل گو مام حق پہلی کرد ما عید ای روچا سک شاعت گلسن مریچی ما سبزل دیشتگو آئی گو ما حق پہلی کرتا ما پری آترا گلو شاعت بوتیں کہ ہما مردیں کیشیا میپلا سوت زیروں کا جتا دومی عشق ما ہوتی جند
ہلکے گشندے گو ہمیں ہم نے آدم نہ برق نہ گشندہ بلوچی زبان قدر و ارزشتان سرپد نہیں تھیں البت گو سبزرا ہم نے یاد بوگے حق پہلی و گلو شاپ تھیں سک گلو شاپ تھیں پدر انتا ما مستر بوتیں ما سامیے آئی اسکول ششمی کلاسا وہاں گئے تھے کہ ماں کدی کدی سبزر جس کہ لوکل گاڑیاں سوار بے پکے چشارہ روگائیں مدہ گل و شاد بوتے کہ ہما وش کشی سبزریں محپلان صوت زیرو کشید آوازاں میں ذہن و دماغ ہنچو کسانت کہ ما اینہاں کہ مرد بلوچی زبان نمائندگی کنو کے سپیرے بس ما ہمیں سرپدات ہیں کہ اے مرد صوت گوشی تو مانو کے دلان وشکم ما چا زبانا لفظاں کو اے نظرکارات تھیں سبزر ارزش تو بستار ناسرپتا کا بلچی زبان ہے چکس مزنے مڈیو میرا سے واد گام بیما جنزامتاں مواد کے طلبت کالج داخلہ گپت آزمانگا ہر ماہ بیسو زیمری دیوان و مراگشہ برجم بوتند چه دیگه مزننامه گوشنده چشک استاد عبدالستار بلوچ محمد شفی بلوچ امام بخش مستانہ ولی محمد بلوچ اختر چنال امام بخش مجنون نور محمد نورل حواریہ صدر ثانویم حوارت وعدے کے کالجہ بی ایس ساز زمری مراکش بوتان وڑا ما گوسادر سالگی بعد نزدیک بوتان اما یادگاری روچان سبزر زند دو ماہ پیسر مدام ہم نیاد بوتان ما وطالا چنو دربری جہتا مدام آئیے دیوانہ سر کوشتگو آئیا بلوچی موسیقی باروا جست پس کوشتگ بلوچی موسیقی باروا ماچا آئیے باز در بوشتگ استاد سبزر ثانوی بلوچی زیروں کو سوتے ہما وشرواجیں مہریت کے اے دور کسب و آئیا ہم رواج بوت نکوٹ آئیے ہوتی جتائیں طرز جتائیں آہنگو جتائیں دروشمیت آئیا ہیچ گشندے ہو رنگیری نکوت انہیں کہ چکسیا متاثرت آئیا بلوچی آہنگو ٹیکانی ستا صوت گوشت ایواداں بازیں گشندہ آئیے صوت و نازکان کاپی کنگا تنت بلے آئیے وتی موسیقیہ درائیں عمرہ کسی کاپی نہ کوشتگت اذا من اے گوشاں سبزر سانگی بلوچی موسیقی ہما وط رودیں خودرو شارند کہ آئی کسی آب دیگا ضرورت نہ دستگت
ای ایسن جو صلاحیت آیت چپاکے خدا نیمگا ٹیکی رستگت سبزل صوت زیرو کا ہر کسی زانت ہر کس زانت کہ سبزل توارن یہ آئیے مسئلے حاصیتیں کہ آئیے صوت زیرو ہنچو پدریں آئی کسی چیر کسیا چہرگو رنگی ہم نزند بلے افسوس گپ ایشے بلے افسوس گپ ایشے کہ مرو چیزیں دورے گشندہانی صوت طرز گوشے یکن درو یکن اے زانگ نبی کہ اے کئی تواریں سبزر چه ای رنگیں پجارا آزاتند پرچه که آیک جتائیں طرز دروشمی واهندند سبزر سالگی 1940 چکیچ شهر 45 کیلومتر رو برکتی میں تک سامیہ جمال لوگا ودی تک یہ ہما دور زمانگت کے کشن بزگی نیزگاری دکال امی دورت یہ زمانگا کیچا دا کراچیا دگ روڈ سامی زرواری دستایات چه سامی میتگا 6 کیلومتر دورت معلوم کا راسات و سفر مشکل و جنجال است تند کراچی یا تربت روگا دو روز وزار کنگ کپتگت سامی زرباری دست یک انتظارگاہی بوتگت کہ معلوم امیشی تا ودار بکنند سواری یا گاڑی قید بلے گاڑی کجا کدی دو روچہ گاڑی انتظار کنگ کب تک سبزلہ وزاریو بزدگیو سکیں روچ گوتی چمان دستگتن آوتی در کسانی روچاں اتی کماشانی پجیے یک ٹرکی ٹولا نشتگو تربت شارا رادک بوتک کہ وتی گریبی و نیزگاری روچاں پہلاک بدند ای واداں سبزل 8-9 سال عمرایت نواب بائی خان آئی سکول داخل بود 8-9 سال عمرت کا نواب بائی خان آئی سکول داخل بود کہ تعلیم حاصل بکن سبزر دومی طبقے وانگایت کہ اسکول یک پروگرامی یک بزمی آدابی بوگایت ای بزمی آداب حاسی مہمان ہما زمانک ڈی سی مکران دور پورے مکران یک ذریعت راجہ احمد خانت خاصی مہمان راجہ احمد خانت امی پروگرام سبزر یک اردو صوت وشکوٹی جنت کا ڈی سی راجہ احمد خان باز وش بود سبزر یک انعامی دادی بکشت
بکشاتی گوشتی که ای ورنه اگر جهد بکن یک جوانی گوشنده بود کن غریبی نیزگاری و تنگ دستی سبزر تعلیم دیما ارنده بودند ارند بودند و آیه دیما افتادند پرچه که سبزر صبح اسکول پر بیگا مزدوری صبح اسکول بیگا مزدوری کنگاد امی سبب وانا چای دست شد وانگه یلا کنگا پد آئی گشندگی ہو بواحت پیدا بود کدی کدی آئی مجلس دیوانہ صوت زیروں کا گوشت نامدار بلوچ بیوروکریس واجہ حسن بلوچ وادی کے اسسٹنٹ کمشنرت تا آئی صدر ثانوی کسانی نوکری درجہ چاروں ملازمتی دات بلے ہر جگہ ہوتی ہمراہی بلے ہر جگہ ہوتی ہمراہی کو کہ آئیے لوگ ہاترا ورق جوڑ کن تو کدی کدی سوچ زیرو کے ہم بکشی تو اور باقی ماندہ کے آئی مجلس دیوانہ سوچ زیرو کم گوشت نامدار بلوچ بیوروکریٹس واجہ حسن بلوچ وعدے کے اسسٹنٹ کمشنر تا آئیے صدر ثانوی کسانی نوکری درجہ چاروں ملازمتی داتات لیونتات پشمردن دلان یا آگار کن ہمیں زمانے کا واجہ حسن بلوچ مستونگ اسسٹنٹ کمشنرت سبزر ورنایت ریڈیو پاکستان کوٹا ریڈیو پاکستان کوٹا نوگ جوڑ بوتگت بشیر احمد بلوچ ریڈیو پاکستان کوٹا ڈپٹی کنٹرولرت آوازاں بلوچی گشندہ سک کم تنت کہ ریڈیو ریکارڈنگو آواز بانند فیض محمد بلوچ مرید بلیدی شکل خان بٹی رمضان سید سوالی استاد ارباب خان کوسا عید محمد علی خمیسو خان ہانی بلوچ محمد علی بلوچ استاد ستار شفیع بلوچ سارا و سبائی سک کسان تن ریڈیو پاکستان کوٹے بونداتی گشندے تن شام بشیر احمد بلوچ معلوم بود کہ سبزر نامی مرد ایک تواری سک وشن مستونگا اسسٹنٹ کمشنر واجہ حسن بلوچ لوگا کارائیں آئی حسن بلوچ سرا تھارے روان دات کہ سبزر سامگیا کوٹا روان دیں ما آئیے آڈیشنہ گرانو آئیے سوتا زیروکانی ریکارڈنگ کنا سبزر وعدے کے ریڈیو پاکستان کوٹا و تارا سرکورٹ آئیے آڈیشن گرگ بو تو آچا پیسرہ تیارت واجہ بشیر احمد گوشت یہ ہنچیں پکائیں آرٹسٹ کارچہ پیسرہ تیار انت
اسی نو آڈیشن ضرورت نہیں سبزل سے سوت ریکارڈنگ کنک بوتان پدرندہ سبزل اس وقت انچو نامدار بوتان کہ ہر کسر چا ریڈیو ہمیشہ نی فرمائشہ لوٹ کرت فرمائشہ لوٹ کرت پدا واد سرا ریڈیو آئی ریکارڈنگ کرتن تو گو ہمیشہ سبزر سک نامدار بود بل ادا گپ گی آرہ کرزید کے سبزر چھ ریڈیو پاکستان کوٹے روگا پیش کراچی ریڈیو ہم شتگو آگو ہما زمانہ کے اسٹیشن ڈائریکٹر زیڈ اے بخاری دچار کپتگت آئی امرا ناکو پیز محمدو نامداری بنجو نواز استاد بلاول بنجم بوتگن ایزانگ نبیت کے سبزل ریکارڈنگ ریڈیو کراچی کرتگ نہ کرتگ بلے ای گپ راستند کہ سبزر ریڈیو کراچیا شتگو اتکگ زیڈ اے بخاری آئیے گوتی چمان دستگو امنیاد ہم بوتگند من 1965 رند سربر سامگی ہنچو نامدار بود سن 1965 رند سربر سامگی ہنچو نامدار بود کہ ریڈیو نامدارتے آرٹسٹان تا شمار بود پد رندہ کہ ٹی وی اسٹیشن جوڑ بود ٹی وی ہم آئیے باز وش شرکنی سلطان ریکارڈنگ کرتند چہ ریڈیو ٹی وی ابید سبزر یک الوسی گشنده یاد سبزلا گیشتر نام چہ محپل دیوانہ کٹتگ پرچہ کہ آئی انداز دروشم معلوق دوستند آئی رنگ و آہنگ پہکاں بلوچیت بلے آئی مسئلے شرعی عیشیت کے آئی وتی گوشداروں کا ہج بر بور بوگا نیشتند سبزر سامگی چہ ای کوڑا سپر کنگا بلوچی صوت زیروں کانی تاوانند بڑا افسوس ای گپیجند کے سبزر این وحدہ نادراحت آئیے کہ سرکار نیوگا ہیچ رنگے مدد کمکے جارجنگ نبود دومی بجنی گپ ایشیند کہ چہ سرکاری و نجی چیلان نیمگا آئیے ہیچ وڑیں کوریج دیگ نبود بلے سبزر او آئیے اسم ہستند آئیے ہیچ وڑیں ٹی وی چینل یا سرکاری ہیچ وڑیں کمک ضرورت نبود آئی پہ بلوچی زبان 60 سال خدمتا کردتا ہمیں گپ دست شاہدی دن کہ من ہیچ بر گال بیگوا بوت نکنا میں نظوارہ وجہ عبدالغفور دیواری خاص کون ملنگ